sa tugas na ipasok kita. Jadi anak-anak kaning biasanya kan dasar tapay ti bakti do ti perjulat eh. Alala na sung naktiki na gabi mangan tapay mat suwata di bahasa nasab. Masalah acara adong gudihan, adong gudihan lah itu. Oh, di lagi. Seru nih, labi betul seru nih. Lain juga betul ya. Satu lagi. Oke lah, pasatam perkutum leku. Sekali pemotong di bakti. Belum. Halo. Sebelum kita salutna, Oras. sebelum kita masuk di acara ibadah singkat tadi, kalau di acara mengerti itu doa syafaat. Bisa masuk tengah-tengah tak. Nama buan panjang doa syafaat. Nanti nama itu.